Sengivuka. Ya kwenzile ngicabile. Ngcono sesiyafika endlini sengidinwe khona. Kuyini futhi baba? Ukuthini? Umuntu phela phezulu sabona sisi. Yebo. Kunjani? Saphila. Wahlala lo mntwana egangeni? Indoda yami ngalili. Abazali bami bathona. Lesihlobo zangalo. Ihlobo zikwalo lo mntwana zinje bethi uhlala egangeni uphile njani ke kunje? Awulandawo lapha engakhona. Ama 2000 la baba. Akula Ama 2000. Yazi abantu abalala nempilo emhlabeni. Asingakafi. Uhlupheke lo mntwana. Awulandawo lapha engakhona. Uswele ukuthi uyena. Ndekwenzile. Liyamazina lo mntwana. Hayi, yazi ukuthi sometimes uJesu uyabuya ngendlela ezishiyene. Liyamazina na lo mntwana. Angimazi but uNkulunkulu uyakuthumela ezinye izinto. uJesu abuye kuyezindlela. Asambe nendlini. Umuntu uyamsiza. Bathi sizomsiza kusasa uza kusiza lawo. So lifuna umsiza ngayiphi indlela? Umuntu uyancedisa. Lifuna ukuncedisa. Uyezwa isitori sakho sakhuluma sonjwamule. Hayi baba hayi. Umntwana lokulamanga akhuluma ngawo. Akulamanga uhluphekile. Nxa elisathanist ke baba. Kunomntwana nomani ongahlala egangeni isihlahla ezingaka kulezinyo kumtepo onguhlala ethi angilandayo. Nkosikazi umuntu uyanceda. Umuntu uyanceda. Alright. So lesikhathi esidula lapha egangeni. Ngilesikhathi eside ngifike ekuseni. Alright, ungahlalela unkosikazi wami lo. Into ezayenza siza kunceda nje. Siza kuthatha sami unkosikazi simthathe sambe la endlini. Ukwazi ukuthi uJesu awukwazi, uJesu ubuya ngendlela ezishiyene. Bamba la. Bamba phela. uJesu ubuya ngendlela ezishiyene. Okunye bathi nceda, awukwazi ukuza kunceda kusasa. Sazi ungazithola sihluphekile labantu abamona kwelindanga laba. Baba nyalikhuza njalo. Akula kuphi. Lizasiphathela eminye imithwalo endini into eziphenduke busuku zibe ngezinye izinto. Akula kuthwala. Ngenxa kwenhliziyo.